Hello, Agen Lia Dim Dim, tu lai tak Tulsa, Oklahoma, ing. Zogam khanlawhna pupi Rev Hau Lian Kham, Kammal to pi pokat Agen Lia Dim Dim. Kwa sor ding kaya chi pasyan oza a hi pen ki ading hi achite pasyan sor mi te a hi pa hi abe sa huna ikhel na te phokik ni tuni in jangkik non ke ni mailama kidomin pel ni akhami tak te in ke khami ing chingei lo wa apil tak te in zong ke piling chingei lo hi bang tan ve pasyan na sem chi sangin pasyan ading in bangza sem kin chi thupi zo hi gim thok na ki hello gospel band full gospel ki chithei lo hi ki kum khom diam leng a hoi pen pasyan de na ong piang ding hi mi khat hoi lo na pen ama tunga gen ding bai lo na pin mirang te tunga gen bai ma hi mi hing te in apolama kilang khia pakte thupi sa a pasyanin a hi le leisunga azung thupi sa zo hi mi te in akam siam mu to sia hong thi khit alung sim u to sia hong chi ding hun tampi so thi nalung kham sak non kin la na khu kham sak zo in pasyanin eile e ki phat ding de lo a ama phat den ding de hi pasyanin mi pil te jang na pi akipil sak te jang thelo hi pasyan na sep na sunga mi wal chi omlo wa ei mun loading pi sem kha chi bek hi Peter ading in Paul kisama David ading Nathan kisam hi Peter in nai khat sung na ngon thu ngen zo lo pi zan ton tung nga beng zo hi polam bek amu mi te ading in na polam hoi sakin la sunglam amu pasyan ading in na sunglam hoi sakin swang tung ding kom sa in se nel tunga in lam ke in thu inget ma in kilem masak ding kisama kilem na nai ke le nget lo phot mai ding hoi hi he video nget sa campo tunga lungdam mama ong to pa bye bye